Үрі күн бұлдар хизепле телеграфисем, уже эфирда ирхи дедел. Пирімба давара, хынана, келзехи треш, пиде сумла шинзем, республикари пурде юрадаган палла шинзем, артисем, юрисем демеле, акпалаштарам, Тималданах Анатолий Никитинба, был композитор, яндаш ушкан ердюши, Россия Федерация композиторзем перлехень пайдаша, Чуваш Республикин искусствозен тавадивишле деятеля. Ирир булдыр. Ирир булдыр, хизепле телеграфизем сылышынады. Унжумынде вара Надежда Ивановна Никитина унын можыреларак, юрыш візем пірле юрлайшы, пирінгураганзем візене плещенде, а бол Надежда Ивановна пирен Россия Федерациян подемышле врендевен тавадивишле эшчене. Ирир булдыр, юратна кураганзем. Исир пирінгураганзем вали хадлесе келдері ыйду. Шапла, ыйду ебір хадлесе келдемір, ыйду бізіне бір евр ыйду парас темерімір, пирін ыйду шагымбек пулайды. Кыжал пирін республикара аттяне шулдалы кетесе ешінчіш. Пирін творчествода шак аттянебе пиде шивых. Ішта аттяне онда тыванлық. Пирін юрызыне юрадагансем, кам пирін юрызыне итларақ пілет, аттянне бешігінні юрызыне, тыванлық башігінні юрызыне. Бір пилік юрран каямар пілегенсіне пирден парне паллах кедет. Парне бол пирін Анатолий Никитин композитор кевелене юрызен пухизем, игетеслегунда, тада тебір парне паллах. Пирен шидес вағытра яндаш ушканин шерембилік шул тулдарны я тебе юбилей концерт ердет. Бұл ұқсай культура керменінше декабрин шерембіремішінше болады. Шавна пиде активлы худшынагандысыне, ыйдусыне хуравлагансыне шав концерта бұрса күрма билетсем парнелешшіне бір. Пиде лайық комылы парнесем, пирин телегуравшысем, тубы жыва тухма хадыр бұл, кам тималдан терес хураваш, ңғалза шедесіші. Пирин телефон номері ялан келе, халы шетші жырымдықыр аллы ұлты шыңғырауызы шетметті ұрышыр, терес хурава пұрынженде малдан. Унтыр бүшнен деп Аллах пирин қынасыне, есер хизеплі телегуравшысем, ыйдузем деп ама пулдарадыр. Яндаш шуралнырамба, изир ергелен яндаш шуралнырамба ширем билік шул чарекемір шетне десе акалар Надежда Ивановна. Нумай булмаш изирына палыр трарсалют культур герменинже иртерне агыш-магыш пызы концерт па. Евында пулдымда пиде тәлендем халық мындыранчен юрада декен сирен ушкына яндаша. Асейлерха, мле ергеленже шухышы камын бушне бірзагені Надежда Ивановна сирен бушай Анатолий Никитич сирен бушай. Ку шухыш тақшынақ пен пулдаға шухышра метре Уфа Голынжен консерваторинже бірінзе дауына ғышын балағын деп Уфара игі коллективті сабыдым, превыл наспиятлы фольклор ушканинче. Варак вренне жүхнех, тогда тебе рушкан ергелезадым. Бұл нухра театр бұл же, бұл эстрада формалынде. Ончыныман юрзем жүралмадыныш вара шутларымынде. Уфарада ергелемелі бұл дерімінде. Юра бұрындармалла, жүралмыз керек. Вот вара шав тіллебе бірінде, шав ушкана ергелезадым. Ебірін жүхне вишінче, шав ушканра Галина Кириллова, пирін солистка бұлзачы, ондан Серафим Туктаголова, тогда Николай Егоров. Вот вара вишіне... Егер бізіне пілзех каймаспыр. Пілместер бұл жа. Бұл инде Галина Кириллова ден не астывады, бұл хынана келзе, юрла чепірін батырада, мілеға... Тванлық юрри, демле урғамақсым драшта бұрдатса, халяса елдім. Шерін белік шыл гаяллавыл. Анжақ ку өпхі ғылынже болыны. Ундан езір кунда күшсе келденде? Ну, варензе дұқны күшінінде, кунда шубашкар кезесін палақ, кунда да шау жел малыла тұзас теремінде, шау тілебе барында, естрадушкіне дергелес кымыл журал жіберін. Вот вара прихинже Надеба Калашырмырданде, Нади дерем кундада, тавны бұзасын кундада ұшқын ергелзе малы бұл деремінде, бұл хаваспақ теремінде, ежінші бұл, ман тілевзіне келіші. Вара прихинже
bir яжиде булган үшне, кунда Шубашкардамындасын. Вара прихинче семенне батне шыңгыралар урда, юрисемештерин вот кунда Шубашкардамын хышын ушкына, эстрада ушкыне бурда дергелезе раз кымыл бур деремер. А волгалар хавасма пушма буларат деру. Вара тебір вишкундан шыңгыралар хадер. Вара тебір вишкундан шыңгыралар булмагат Антон Кисит, ескили женжи, килишмешин житит, сяв яндаш ушкыне илзесин, сяв ятне илзесин илзе хиришмар жит малгат. Я бы жуштада бухрымырда хиришмар деревер, вот чандан ба варахал яндаш ушкыне бурадне юрис семюч семиндер Шумалалы Пильван ведени Пильван векреш. ведени. Надежда Ивановна, вот ширим билик шулгай Алла унчухнече вашей эстрады хальхибек легалас пушланза каяс шул жинде шештаныха. Хальвал анзатрах пуль ушкан ергелеме. Халь мынжухле юрыш. Анжах унчухне хайлухта гирле булна. Тадавал жанры де пирень маршкеха. Мле исырына ютрангельнескере чывашлатма булдарадыр. Тептелеве баллах пирень пулдарулых ушкыне ергелесе ярасы болны. Пулдарулых ушкыне міншін берегерлі болсы. Міншін десесен Анатолий Никитин юррезем кевелензе хтыма бұшларыш. Шав юрызыне пирень халық батне жидересі. Чи хамырын пызык телев десе жұтласа лартырмырда, бара ушкын пуштарма шуғыш бұрза кече. Премыш юрышсым гамзым булнышы. Премыш юрышсем, кунда калычен ебе яндаш пирги каласа хаварашын, яндаш ячы пирги. Яндаш тени вылға ендеш ведь, пирень хамыр чываш юрызине, кунда чываш шыржуынче гнамар, тулашынче бурнаган чывашсен батне де шидермеле. Вызем пирекетне чухне камзем гилне, ендешсем гилне деше. Вара шак ендешпе яндаш пите штачы чигым задраш девізем. Пөдім чываш валли пиренюшкан парне болдыр десе. Шапла еркеленсе гаре. Пірреміш юрлагансем паллах кунда Шубашкара таврынсан ебір пушларымыр Елена Османова башлеме. Шак пулдарулы, хитре, сазылы, чываш пиги Анатолий Никитин юррызине пиде хавхаланса чундан духаган кымылба хыйын илемле сасыбе халық патнеші дерче, халық кымылне тивиштерче. Пирин курагансем шак юрызине хаваспах ежін мабушларыш. Ундан Людмила Семенова бадай бір. Унада юрлаттарына тыванлық юррине, шак тыванлық юрриде пиде анлан зарылса гаре. Кайран камбашлерім бір Сергей Павлов такыштак пирин яндаш ушкынынче болса духре. Кайран вара шамрак семжине күшрымыр. Шамрак Унчухненде Сергей Павлов да, Елена Османова да, пурде шамрак пулныха. Тада шамрак. Яндаш чень, весем палырмыса дальгреймен бүлха. Учен паларман бол. Палырма палырныха, візем юрланы, унченде юрланы, Елена Османова юрланы, Чуваш опера театрынче юрланы. Анжақта урыстаны шенженде, юрыш, шапла уру жанрба. улса уна унчен итлашех пельмень унчен. Кайран бирым батра Алексей Московскийде, юрлаза вахре студент вахаденче, шав вахатри кунзем она хавгаландарчыш пуль, выл хайджеллен тухсагаре сцен жіне халина пәдем чываш халыке, пурте пиде юрадашы. Маргарита Турингене де юрлаттарны, вылда хайын ырыза себе, халыға чилай савындарча верин юрызембе. Вара унгышыне бир тада хушкына пызыклатса ерастерімір, ширипледестерімір, пирім бада херзем келме бұшларыш, херзен ушкыне турымыр. Малдан Алина Михайлова, Лида Васильева, Рима Журавлева вишен юрлама бұшларыш. Візем юрланы бехав ғаланса пирім бада катчаземде келме бұшларыш, катчазен ушкыне де ергелерімір. Чын малданақ юрышсене бір шта жыраны, пулдарулла чываш катчизем бехерзем пирім бада яланақ візем вринме келеші ялсенчен. Эбир де вара университет ранжырарымыр. Хошпырезем хайземех келме бұшларыш. Хавғаланса бұдымыр. Бірін ғышын, бір ушқын ғышын шиденсе, теп призем, хадерленсе вазине, тадақ вазине улмаштарағанны зем болжеш. Бірін халі шутлазасын, пилік ушқын. Хальчен, шунатланса, тірекленсе, шиырылса духнанде. Шапла телеграфисіне итлесі Бухари, калашынымай. Хаваспах. Алі итлет бірсіре? Есір өше эфирда калашырдар хашын?
Алло, Итлет версире? ыр булдыр. Рейр булдыр. Ирхиди белек Клара Майерксе бұраған сене. Тада ирхиди бел хуни сенеге. Хал сен үйдузем бұлжыш. Ша үйдузем жинеп, хуравлас дедіп. Кидет. Анатолий Банадежды Никитин сенеп, өзем иккен бірлі юрлаган юресем, пилік юры дерерді. Пилекрен гаямар дейбір. Пиликрекемер. Пірреміш юрли. Пурны шурабе жүгенет. Шавлай. Бадыл васкамы бірдіван. Пурныш юрли. Пурнашы савынса. Савынадып эс пурдан. Кывак шешпіл. Ептелейлі санба юнашар. Юратны можорым. Хына юрли. Тада мен житмеші пурныш рахал шене юры бісен. Турышым, вуна юрыда асындыр буласкунда, Пиди вумбір юрыда бұл. Пиди чуд заванзагаре, пирень творчество нарсына Тадақта юрызем бұр бісен. Есер, Никитин сен ергелеген концертсенде полные. Кашын Яндаш концертіне концертенде. хидетпір. Юлмас бір. Юлмас бір. Кассет үзіне де кашны күнақ шавыртарат бір келде. Тавда буш. Тавда буш ядисене, юрын ядисене ахалден марасты зайылнанде. Есер, Кассет кам үзем буладыр? де шех бұр Ядыр юры шуғырмеле. ядізем. Илдеймері Халинде татылса кары бұл. Анжақ переншендерюші десе жұтлат бірінде дүрек шаплавет. Переншендерюші хойын ятне де телефон номеріне де хвара дех пульға. Тюрех калаза хварар Николай Фураменде вун номер шурда келсе, шак парнезене илме пулдарадыр хизепле телегуравища. Кунда, Марина, Юрысен кунда, кухе. вон хура больше Анатолий Бенадежда Никитин юрлаган, пірле юрлаган юрысыне. Эбір тада леш ыйтуне падымыр, тыванлықпа, аттян небе шиғынна юрысыне пирин янда жушкан, шырандараган юрысыне, пілеген сен хура весене де бір пити хавас итлеме. Варарашта уйхен, декабрь уйхен, ширым біремішінче. Уқса яделя культура герменінде пулаган яндаш, ширен билек шолдулдар вятпайырдеген концерда пыма ехрав ходесы делшіндех вырдать. Улты жүрра бұшланаде? Шапла кашкине улты журдан. Изепле телегуравшысым пілсе дырыр. Хышан штабуласыне, мешезі кетірі бұшланысыне каларымыр. Концерда шетме қадырленсе дырыр. Халінде яндаш ушқының пір-бір юриней тезі бұғар марши? Хаваспах. Телегуравшысым бе пірле. Тархашы. Баскада ранне санбатна Шүттің черезе маншы чихатны Хават барза тарадын мана Шүттің черезе маншы чихатны Хават барза тарадын мана Аннежем эзе маншы чихатны Esmana juratna burunma Deli sağmış kurma Estilini da zaşıl havaslaha Manu prasçe mere mere Estilini da zaşıl havaslaha Manu prasçe mere mere
Тебір жүхне мін галасы эстрада концертінде шамрыксем темле тежесір шухош сыры вальти юрзем юрлашы де чуна бір сай тивмес осада міле галасы уссыне гурмастын шамба эстрада концертісіне еп тем шүрезех каймастып анжақ сирім батыра булдым да яндаш ширим билік шулдулдарына майыртерне концертра телендім, савындым, лық тулы халық мінле ишынат шүр жерші детші сы булашашын мар, тұқса гаяшын мар. Шагмик шамрыксем, илемле яшкерім, хитредумсем бе, чуна браган юра юрланы, мле хылхана жашла, чуна жашла чаплавет. Мише шин паянхи сирен янда шушкынра. Янда шушкыны выл пирин шенелзех пырать, тада онда пулдарол шамрыксем килзех трашы. Тер себе шутнеде хали брытлашы шутламан, ширим шинран каямар пирин ушканра. Хал Антон Никитин выл теллевле ишлеген шин, хый умне теллевлартыр болсасын, оның жамна пурнышламаллах. Біреме жывыл пирин пулдарулла шамрыксене хамыр чываш шеринчи шамрыксене тубасы, тада высыне тупса палыртса, сцены жіне явыштарасы, халыға илемлех парнелесі. Икеміш ентен илзесін, тада он теллеве, шулдалық вешінче выл яланақ пөдімледі әжі тузайыртерет. Пөлдерде бір пиде бызы конкурс иртердемір Анатолий Никитин юррезіне юрлаган шамрык юрышсен конкурсне иртерзе ядымыр, юрлачываш ятлыбадымыр. Кожал вара, шак вун житчімір шулдай шлене тапқыра палыртса, юбилей, ширинбилік шулхи ячпе шлермір. Аксымахран шак самантра экрану мүнже бір юрлама юрадаган шамрыкларад. Шамрык кедебінде мүшіндесенесір шамрыксене ытларақ ешінадыр бұлас, візене кімладыр бұлас, шамбақ бірді шамрык пульға. Вара мен думала шавы шиннын, мүлелек мелезірім бадайсыр тірслевер теретіре кастинг мүскер, мән керлі онда сасыр бүшіне. Пирин бада келестесесін пидешім ол бізен. Пире жыразы дұтмалада, пирбе калашса илмелі, еврун пулдар олықне кыштақ терслезе илетпір, енженде оның пиде пызық комолі бұр болсасын, юрлас, турдымы бұр болсасын, эбір візене ялнық пірреміш удым пама, пірреміш болыжу пама, пірреміш удым дума, она болышмашкын яланақ хадер. Мен бұл пірреміш болыжу, юрлама варентінеyi, юрлас осталығын вұртынлығызіне, малданлыға каланы. Кузем пурде шавшудах кереші, юрлама врентниде, кыштак именчікрек полныде, сцены жіне тухсасын хыйнемінле тыткаламалыне пөтембек, бөчікен ергелесе бұрап бірда, вара візім кыштак пішсезеже ішітсесін візіне хавгаландарас туйымба, сцены жіне дейсе каларап бір, Шамбек Ураланза гаяшын девіз. Адаланза гаяшы, паллах бірреме жывыл, чихаклы візен сазы болны, пулдарулығы болны. Кынай бір чен пызык теп вырына құрат бір. Анатолий Никитич, ундан дезір шамрык сене хадырледірде, мұжырландарадырда, евкіна юриях каладып хайыптарза, телевизионде умбеке, анжақта бізен бір-біріне тубашы дада, шобине тубашы хызен пұрнышлы телейне, шағында тубашы сынадып тайыбы, мұжырланза бідеші бір-бірімбе, вара пұрныш әші дұзағыра шиырласыне. Унба бізем ұқша денгешлі зейзе пұрынма бұлдар әші көрінат. Умбеке де бұр, анчақ ебір савна пұрынжын, мен жіндезесен, бізем пирнушкындан тұқса, хызем шүлне тупса, искочы шүлбе пырса, тада та халысыне самындарасы. Бұл пире бұл тада та самындарасы. Сирентелевінде бұл. Біренсе ытларақ чывашке вине юррине сарасы. Халық бәтнеші дересі. Телевер пұрнышланса бұрад. Ак сыназылар адып, шоқшылазылар адып. Мен жүхлі, чаплы, терелі, тумдир, хадырлемелі сцены жіне туғас тезен. Унда переренде дұқса юрлар сирен, янда шушкынрак ширимутла яшкерім. Кашне жымвали уйрым, шибуш, тәрілі, візім хақлы вет. Аранжировки неде тумалла, мінле ұқша денгі шидермеленде. Вот күн бірге Надежда Ивановна бағалашмалды, лайық білетін бірге.
Паллах сцены жіне тухасывал шомыл эшмар. Конда пиде нумай ишлемелі. Сцены хыжинде эшсене тебір жүхне кураган был курсадай олмаш, ынлансадай олмаш. Шук палах, он жуғышы де болмалы марын жинже. Он жуғышы де болмалы марчынақта. Пирен тептерлерзен бірі, пирен чывашлыға ұпразақ варасы марина. Пирен чываш терривал, чываш туме, хамыр халығын ылдын жүпшінчі, пиде пуянлық тезе жұтлат бар. Шав пирен пуянлыға пирен тада қадаландарса болмалы. Шав пуянлыға пирен халық патнеші дермелі. Халық илемлік патне тұрдынзасын, пуринде чунезем шемжелеші, кымылзем ужыл загаяшы. Хитрелік пирен чунзене был сиплетте. Шав тептерлезен бірі. Тада хамырынны сиплет, юттымар, Юттымар хамырынны сиплет. Шамбада Анатолий Никитин давал юрозем кевелене чухне, чываш туй мне, туйза кевелет юррезине, чываш чырине щиттердезе. Шагы сізінжіде, кайран концерт выходенженде, ебі чываш енре палырна хизе пляшинзембе курсагала ашырым, хывырбаданде, шавна палырцагалар іштевзем. Сирен юрызем, эстрада юризем пулзасында, вылынде, пирен халық чөнінде журалны жанрмар, анжақ візем хамырла, чывашла, шауымба чөнжірене кірсе вырнашашыде. Шав интервьюсене итлезі бұхарға мен галаша сирен бергешінзем, тадан деунда изірі хывырда концерт выходенде туюмба мен галадыр шана итлер хателеграфисем безбірле. Халь туйнать чуваш эстрады не турдыны, халық турдынать. Чуваш эстрады не юрадать. Ну, ирмашчен юрзине палахилдешен, ну, сянай вариала шудай лепер, Надежда Ван Бейксимер, сямбада ялана, сенеренде сен юрзем кларматыр жапыр. Антоний Кич я пурде пиде юрадат пара пушкарсынра пидем чуваш сем сумазаваще, вол пирен палла композитор, чувашен хушинчеген амар, и ты халсен хушинчедевна пиде лайф плече. Самахмай галзах варзантада, шак кунзинче, Ширим 2 тымыш ноябрь чугу уйынже эбер силтамакра иртердимир чуваш шамыргызен республика шайынже эстрада конкурсне шыпчык саси конкурсне. Вот унда Анатолий Никитин юриземде янрариш, выл ширныке везембе. Анатолий Никитин примерлеш, теслихилеш, веземде шене артисене, еженаще хизембетне нарспияжи нишанда петмеш, выл вилимзерият. Вол терес уйлаза тупны, хай шугушлаза шәбетне везем, перле, хай иштежезембе, вот этнография небеши хындарза, эстрадный фольклорный ансамбль Сарби, халық яджелінде был, водржу лайшлет сцены, жинче хальде везем чере, везем Антоний Киджи ялна хазынаши ирзымахсембе. Хайне евер университет, чеваш халық жын куянда шушкане. Анатолий Никитин ба Надежда Никитин узем. Мелле пызы кештаваще чеваш халық жын, чеваш искусстве жын. Вот шав жем жын, шагымбек таружулы, пулдарулы, әстене халық шинегаларны жын. Мендюхле юры, мендюхле чеваш халығы савына чак юры зіне лезе. Озіне тем бызы кештав. И бірде Анатолий Никитин палан чилай юры бірле жердімір, вон белік шуланде эстрадыра, унын ушканин манын юрызым янраще. Тем бізігі штав. Шағы пиде хизепле. Паянда тәліндерміш саман пульчекет мен жерден дадахи кежене юры юрларыч. Ялан тәліндерміш сем қадырлет бол. Анатолий Никитич хане еврілі. Тавда бұш візіне малашынде жәмбегі әслешіше. Бірлеверенне шабури культура училищинше. Шав вғытран бақ бір-біріне күштан вжертмеспір, алран вжертмеспір. Яланақ бір-біріне ұшын бұқаппыр, яланақ бір-бірінде бірле ішлетпір. Мен çoğu yürüyüşürdüm var. Bu kadar yürüdü etla bulunca bitmiş peşuda iles bulsasın. Bizim terle vakıtra yanarış, yandaş uşkan vay halepe puldarulu hepele halite yanarış. Малашне те перлех шлес тезе шохушлап пар. С Анатолием Никитичем друг друга знаем около 30 лет. И с каждым годом мы открываем в творческом багаже Анатолия Никитича все новые и новые страницы. Удивительно, ведь Анатолий Никитин член Союза композиторов России, Чувашии, даже член правления Союза композиторов Чувашии, человек академического толка, и вдруг он о себе заявляет интереснейшее в жанре чувашской эстрады. Это ведь удивительно, профессиональный композитор,
который обращается к жанру, который кажется легкий жанр для того, чтобы публику вдохновлять и, можно даже сказать, развлекать. И он создает произведения очень интересные, увлекательные. Ведь сколько человек собрал сегодня этот зал, собрал концерт, юбилейный концерт Яндаши. А насчет группы, я хочу заметить, что это не только творческая лаборатория Анатолия Никитича, это уникальный коллектив, который формирует нашу новую чувашскую эстраду. Это замечательно. За ним, я уверена, большое будущее. Вот одна из проблем в нашей чувашской композиторской школе, что изучая классику, изучая то, что в мировой культуре создано, наши композиторы как-то иногда забывают о исконном, национальном. У Анатолия Никитича, хотя и звучит эстрада, казалось бы, жанр, который пришел из-за моря, издалека, и звучит чувашское, родное, национальное. Это замечательно. Шак анажон он вартанлыгы шукка. Пире булыжать халах юрадове. Халах юрадове пирин юрызыне ежынны, пирин юрызыне килиштерни. Везен юрадове пирин бадабешсе жидете, эбир тембек кайык сембек шунатланса, вешсе гаят барда Анатолий Никитин чиринчен. Шав пулым, юрыгеве пулыме тадах шыранза дұқса, халық патне каяллай жидет. Шак она шовын вартынлахе щука дерер Надежда Ивановна. Щука да боль, выл шелдех вырдать боль. Анжақта азырғамас пырына тимлезе бұқмазан, тенгеререх бұқмазасын шаплайы. Маншудым ба, шав она шу вартынлахе выл. Изир, шак ушкынра, шак яшкерімшір. А тебе аннебек келеші пулма пілненде. Шапламари, е изир пидеунда, а тебе аннебек шеш мар. Тыдадыр ховра. А тебе анненде васем терлерем бұл мабылдарайшы. Ажашласа да, е хыттын галайса да. Хызем каландырых, ебір халінде атеба анне бірінжек mëжінде зәсін. Ебір тыда музыка енбе анжақ мар. Тыда ытты темізін беде кала жапырызыне, пурныш бергеде кала жапыр, пурныш әмілі хызене тұтмалы бергеде, сыбайлық бергеде кала жапыр. Вот шав в Пирнбур, Пирн коллективра, сам вот хаваспах вызем пере юрадачи жамжын, калашынжын, пурныш берге, вот хваракаларын деван пирнха семье земде, мажырланы земде бур, сам вот бір самынапыр выземжын, и шанапыр вызен ади земде каран янда шушкине келесе. Онда да вызен хал бір тестых пур халінде, вот Нади Галаховын берге. Бірінші амрық сене паллах бірінші бұмылы. Ебір асырақ болнымай, ытларақ көрні, візен ытларақ пілет бір, візене бірін бұрны шөлібет теріс ұтма бірінші вұрасы. Паллах бірін шамрық сем худшынзақ вұрайшы, хал шемье, бірін янда шушкінчен вижі шемье дұқры, халлихе, малашты тұдақ полісті бұлат пөлдесі жұтлат бірға. Хызем юрланымай, візем хызен ачисене де бірім бада, илзе келме бұшларыш. Бірім концертрада, ертіне концертра Надя Григорьева хыйын ывылне бірім бада есе келчі, Данил Киятлывыл. Бір сақырды ажа бұрчуында, сорне дереш тіліндерді савындарчы. Анжақта бұл сақырда хал сағыр жыла жетіне бол, хал сақырда бұл, бірім бада сцен ішінче, бірбе бірле бұл, виже жол журыра бірреміш құттықры. Пилік шул гаялла. Пилік шул гаялла. Он жоқнех, оның пулдаролхне бір астурымыр, оның хускавыны візен жен бұл он жоқне, оның хусканы візен біре, шықлендерзе яжеш оның. Хойде, шак чываш юрри кевви батне турдын атте, еврунаку концертра юры тападымыр, бірін тадақ пеп кезем үзешіға, бірін әткесен, өзіне де бір праса хварашын мар, хамыр бадақ, еқравлашын, мен жіндесене бір шкулда беден умай ішлене, ажазене де биде юрадат бір. Тада езір хабар иксір юрлама бұшлар ішке ғанымай бұлмаш. Каламашук лайық кайры шав ябала, сирен шак дуэт. Пиде лайық ешінді сире. Күн бірге шақна қалзақ марма, кіскен. Чималдан пен тіле болын зәмбек, янда шушкын еклар астіле болса. Халбара бұрынды семені, хамырда бірдак юразы бұғастыры бірінде,
Хамырда юрасы бұғастерім өт, халінде шанда бұла, хамырда не юрлапырынде. Пірер юрине итлесі бұғари. Хавас Қыларым бар. бішленсі Хавас қайтшен. бар, Тарғашын күрағынсынде бірле. Снегом бурнышра, кемшит вместе деме, мен береги чилай жух кулянать. Эмерике мар, кемже вище мар, шалана бурде тусе муланар. Шүлге бетерре, сарге вильде берре, шәрженже бурде тусла бурнар. Мен береги патронат, шада жуда денже, шутламас пырхыжан мен булать. Эмерике мар, денже вище бар, шавна бурде тусе манланар. Шүлге бетерре, сарге велге берре, шәрженже бурде тусла бурнар. Мен шекеме седеме, кезеплер ваттизен самахне. Эмерике мар, дінже вище бар, шавна бурде тусе манланар. Шүлді бетерре, сарге белде берре, шәрженже бурде тусла бурнар. Бір-біріне кезеплер бұрнаша юрадар, юрамас тенжене ырғытма. Эмерике мар, тенже вище бар, шауна бурде тусе манланар. Шүлді бетерре, сарге белде берре, шәрженже бурде тусла бурнар. Шауна бурде тусе манланар. Шүлді бетерре, сарге белде берре, шәрженже бурде тусла бурнар. Шәрженже бурде тусла бурнар. Эмерике мар, тінже вище бар, шауна бурде тусе манланар. Шүлді бетерре, сарге белде берре, шәрженже бурде тусла бурнар. Шәрженже бурде тусла бурнар. Шәрженде пурде тусла пурнар тесе юрлашы. Никитинзем совине Надежда Ивановна Черна, кевине Анатолий Никитич. Совине bir Анатолий Чебанов сымакесене тепе хурса юрывалди шамбек кергелерімір. Чынықта юратны күраганым. Эвер хамыр сире юратныне Анатолий Никитин байкісімір. Хамыр юрызем урла сиримбада шидерме таражат бар. Анжақта шау
юраду был, халықран сирімбада да шидетпек Келек. туяды бебі жауна. Шапла, пиде шапла. Ну, мен хизепле организация нагалта барашын малашниде пин концертсыне шүрер, ебірсиде малашниде шені юрзімбе палаштарма тұрыжы бір. А калазахварар тебір худ раштавын ширім біремішінше ұқса яділі культура керменінше улды зехет шүрура янда жушкан ширім билек шолдылдарнымай тебір худ концерт пулать шитме хадырлензе тұрыр. Мнех кларма вишленімай шапла калар. Әмір бұл темледе ердет. Тірлерен бұрынма бұлад. Бұрынма пілест жана шынна ұры туса, ұрысмақ қаласа. Ұры іш туса, кайран пирін ғышын. Шав ұры яр. Нумай чен үтізене тада нумайрақ ұры дума бұлышсады тұрчы. Шапла бұлыр. Сывы бұлыр, кефредір бұлычы. Шапла бұлыр. Ой, батыр Шапла сері. бұлыр.